Košarkaški savez je bio u dugu 3,3 miliona i 100 hiljada. Mi smo na kraju za nekih 8 mjeseci, od kako sam ja tu, spustili smo taj dug na 2,4 nešto. 2,5. Na 2,5 i platili smo sve troškove koji su bili, znači od okupljanja, A selekcije naše reprezentacije, kvalifikacijne utakmice za svjetsko prvenstvo, znači sve tekuće, znači dugove koji su imali, sve smo platili i uspjeli smo da vratimo u tom periodu 600.000, što je za mene, da, vjerujte mi, u situaciju kakvom je sport u Bosni i Hercegovini, nevjerovatan uspjeh. Telemach je bio, realno gledajući, jedna najozbiljnija opcija i najozbiljnija potpora Košarkaškom savezu i to njihovo generalno sponzorstvo. Radimo stvarno na još par ozbiljnih razgovaramo sa još par ozbiljnih sponzora i mislim da će savez realno bez nekih institucija koji su državne, da kažem ovako, uspjeti da sam sebe sanira ako uspijemo u ovim nekim našim planovima, mada uvijek mislim da je realno, da je pošteno i da se normalno država uključi u jedan realan problem koji ima sport u Bosni i Hercegovini.